الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Jarinya mga palanggungan sing kami hakama Islam uminimalok kamo sa waktu ini ya mga malukay na kami ni wala naka ini tibaw mari iban sin pindua ko ini isay kalim nading sumakawa insyaallah taala kalau ramayan ini atin niya mabuhi na magbalik imbiya mga pag ini agad-agad na mo ini haamoy in programa sing kita niyo na insyaallah ha waktu ini biya mga mabaya kami bisarahon intungod paparkala labi mahal ka kapag agama mahal ka pa Allah Ta'ala subay na to halkaan dakula karna inyad to dirihilan kato sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amin subay na to tuod ayuputon marayaw jagahan marayaw paamuhon ing katan kakahinang asupaya ando kaylo inyaon di jumato kato taniyo in pagsusun haadlaw amon di na tayo maunin pagsusun sing kita niyo sa halka-halka amon na insambahayang ibadat pa Allah Subhanahu wa Ta'ala labi-labi na mga kausukan na amuin wiyajib kato taniyo insambahayang jamaah ito in biya mga pagbisarahan na mo ha panagnaan ni sampay kalo masabot sing kami in mga kaibanan deng ha mga sambahayang amin mapatutuod pag ini dungan-dunganan sing kamatauran sin kausukan aon kaibanan lamod na yung mga kababayan sambil insyaallah na hari pa long ta kapag bisarahan na mo inyad tukatan hilain ko na maripapindwa ko in long ta in kapatut supaya sa makasalam siya katok tanim ko tan palito po doon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqi ila yaumiddin amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So alhamdulillah mga palanggungan haagama Islam amuin lang ta masi-masiin tuyo jumaka ha programa sin Daul Islam minsan biya mga laong tayong kaunan sin kami ang pabiya mga nakakuha agatuan alhamdulillah in katan laong ta magjato inyan laong ta on wakturit na pagkaagpangan laong ta kabisihan ini sarta na laong ta ni arop isab sin kami minsan wala nagpakakuha mari pagkala dahil sa paghamparo tungkol pag-arama na marakuman na aon to bihaya ng wakto na hipagkabining kaibanan karna bahala ng tabi mga aon sa blabi abdal katon magkahinan insyaallah subhanahu wa ta'ala in kami iban siguro kalasahan insyaallah samad siguro ko doon na kalo mabuhi na magbalik sa tamang himalik inamo ilong ta programa sing kami amuin long tariha paay na tadhabon kato na kita nakalupahan ng si programa ta harap na ito na pagkain harap na ito na pagkain so inshallah subhanahu wa ta'ala mga palangon hakama Islam long ta pangindua sing kami nalapay na ingkam mo sa mangindua po Allah subhanahu wa ta'ala mura-murahan mangmayan in programa na to atin na sa lukay buhi kami iban sing ko kalasahan inshallah ta'ala na long tamato in programa sing kita niyo amuin tungod pa lang ta mga dihil pangadyan diha tampat mulya ini insyaallah subhanahu wa ta'ala biya na sinasabo siguro kalasahan in maudo lang ta dagay-rayon sing kami lang ta wakto na mo bihayaw nini insyaallah subhanahu wa ta'ala paliharan sin sambahayang nabiluan na in sambahayang barjamaa amoy in tungod pa mga kausugan dahil habang sa muslimin bang uno in hukuman
Biyadin ba hantang sin pagsambahayang sinlong ta kausukan amuin ha kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam unawaha in hukuman sin pagsambahayang berjamaah ini ha kausukan ara po rin kawayan ma'lum in sila wala naraat magsambahayang berjamaah na amuin ni katuan insyaallah subhanahu wa ta'ala in long ta bisarhon ta ruman ini Insyaallah. mari pa mga hukuman sin salatul jamaah. Insyaallah na tagda mo na kato-katuan insyaallah sin. Manjari niya yadto na longta tagnaan na to na in pakarajaan na to tungod pa sambahayang salatul jamaah. In sambahayang amo longta in ini agad-agad imbiya mga kamatauran dengan mga kausukan. Inyan biyayta kato tanyo sin sara in sambahayang jamaah sunnah wajibah. At ini sunnat siya wajib haka usukan. Fi haqqi kulli mu'min lam yamna'hu udhrun min huduriha. Amin way nakapagang kanya lang na kasasaw sin pag ini ano niya pag ini lamod niya sin amin sambahayang jamaah. Ini tu biya takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamanna fihi salatul jama'a illa istahwada alaihim asyaitan wa alaikum bil jama'ah wa innama ya'kulu ad-dhi'bu min al-ghanamil qasiyah. Ini biya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laung niya wayruun ini tuusog hati niya miabot tu intaod nila haunuhon na binaybayan nakabutang sila sibo daha ka ini lubukan si mano siya iban haamin long takakiti sin taod sin ini mano siya ay biyata doon ha ini hagimba iban ha long sin daira bihan uwos di nila mapatindog in sambahayang jamaah inyad tukatan maagaw sila sin syaitan. Maagaw sila. Hati niyan sa kaulaw ini kapag bayaan na sila sin syaitan. Pagmanjaan na sila. Pagmanjaan na sila. Nainyad to, biyata to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa'alaikum bil jamaah. Yan pangdaak sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, subay kamo magpaaon sin pagjamaah, pa innama ya'kulu ad-dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Piang hiningod si Rasul sallallahu alaihi wasallam ini manusia biasa pantun sin kambing in kambing makaunda in kambing sin mga ngaon bang siya nakabutas ding haamin baanan. Hati niya imbaanan sin Muslim sa dayaw-rayaw mga baanan amo na in paghambuok nila umalop pa Allah Ta'ala hawak to pagsambahayang amo na in sambahayang jamaah na amo yadto na sa babedto damit yan giyanapan si Rasul sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsi biyadi laqad hamamtu an amura bihatabin payahtatibu thumma amura bis salati payuaddana laha thumma amura rajulan payaumman nas thumma ukhalifu ila rijalin la yashhaduna as-salah pauharriqu alaihim buyutahum. Kita imbugat sinamin perkala sinini amundi long ta maglamod lumamod sa sambahayang jamaah. Yani bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ibot lang niya pa amin ini ginhawaran ko Allah Ta'ala rain ini tagkaputan kanya. Misan yung ginhawaran tari kita ini makapagbaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bita sin Rasul misan imbaran niya Allah Ta'ala rain makapagbaya. Lima sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong pagbaya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na ina ko lang ni sambil nakapikil ako ataw nakaangan-angan ako amoy in daakon ko lang niya bihan in tao papangawaon kahoy ipagdurungol papangawaon ko lang niya kahoy kahoy durungol pag-umused to ampa ko daakon bihan isa at namang daakle siya bukod na siya magbaran mag-imam bukod na siya mag-imam sumagawa magbaran in Rasul sallallahu alaihi wasallam lumawag pakantion kaniya mag-imam sa sambahayang pag-ubuslong niya
ang panahipatawag mo ini magtatawag bihan papagtawagon na sin ini timindog na yung sambahayang ubos siya tulong niya ang panay sa bakurumaak amoin mag-imam kanila sa lang ngayon ako di ako makad kanila sumambahayang in ako madto ako pa mga amin di maka ini lamod sinamin pagjamahayaon amo at tindahon ko mag-akad pag ubos bihan ang pakulong niya sunugon in bay nila. At ini kan siya bay, amin mga tao na huwag magsambahay ang jamaah. Di magsasambahay ang jamaah. Kita ko yung bugat niya. So, inya, wala di hinangon sin Rasul sa kaulo na biyay taan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala biyay tuin sa pantun sin amuin bugat sin amuin atawa lupas karugian sin mga tao hindi magsasambahay ang jamaah. Oo. Ini kausukan ka. Kausukan. Oo. Kausukan. Bihad to. Naamo yung tinini dahil nga mga ini sa lago-lago ta mapatutalian sinambok pahambok din kato. Labi-labi na in kita amin nagngan kita Muslim na inyan katantan subay kita matuyo ha amin parkala batin sambahayang di mo kalakan dawa. Di mo kalakan dawa. Sa babambok waktu aun di matong para Rasul sallallahu alaihi wasallam buta. Di matong mong kaniya. Miyan to Rasul nagmaroy. Imbita ni Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah laysa li qa'idun yaquduni ila masjid aw ila salah. Ya Rasulullah wiro makaambit ka kulong niya ini magsambayang jamaah harap pa masjid. Naman jadi miya to siya Rasul mangayo siya ruksa at ini mangayo siya kapatut tando kayo kalu manjari na siya magsambayang abay pagka siya buta parakhasalahu di nilan siya kapatut sin Rasul niya mungkin kato na okay na di lang siya perma manjari na kalong niya palamma wala daa na naikod man siya tiyawag nagbalik sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagbalik mo nung niya hal tasma'un nida bisala Uno lang ni karungukan mo rin habay mo inamin pag dini bang biakato pagbang pakala naam kal paajib nabang mo lang niya diungog subay ikaw umuno subay ikaw paajib hati niya subay ikaw sumambag samba ka in partawagan yan impag sambag bukon samba kung hadyasin suara mo subay ikaw madto in maksud din sinabi paajib lang nakadto ka so yun ako humatay mo sa bayang ba sabab in pagyaron paajib bukon amin niyang kaulo mo ini samba kun mo sa jasin Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatu di bukod pagsambag ba nakapilatan na ini ni Wisara yung mga ini biadasin maas ta tumawag ka to amin long niya uto usim yang ka oy wala da kaw si mambag sa kainuri kaw madtuha ama mo masira siya magtatawag kay mo Sumaya kung magkakantukan niya, ampa siya, mabista, in ikaw, miyadto na kaw pa amin maksud pagtawakan kayo mo. Namo rin masjid. Biara simbiyay tayo, haya alas sala, kari na kamo magsambahayang, haya alal pala, kawa na kamo sing karayawan niyo. Naman kawala piya masjid, wala na kaw nakaka. Hagkaran na bito katuan na mita, haltas maun nida, ono long na. At ina nagtariin na Rasul sallallahu alaihi wasallam pagka na nga subo siya long na in ako inilong na darirul basar. Siya si uddar din niya in matakuha din niya taka defect na. Hindi na makita. Hindi na makita. At ina sa si uddar ato baid uddar malayo in bye-bye ko rin nga masjid. Nga masjid. Sampay kaya ba katuan sa nambok riwayat in Abdullah ibn Maktum in siya in bay niya long na anna bainahu wa bainal masjid nakhlun wa sajarun. Hati na in bay niya hantara simbay niya si masjid. Aud simbay masjid. At na mataod mga kahoy-kahoyan iban si mga hulma long na. Pag-uus lang na katuan kaya baita annal Madina kasiyatul hawam wasiba. In Madina ini mataod sa mga mangot ko to. Mamita mangot ko. Na sa in kalan ko ang sinpag sambayang berjamaah hati na natin hal niya na makita tapos laysa li qa'idun yaqulun ila sala wa ilong na makaambit pagkako hati niya harap pa masjid sa masipain nabi nang daag ka na lang na bang mo karuan imbang na
Ano tayma? Ipagtawon dito tayma, atin na iyan daw, hayya alas sala. Kayo na kamo magsambayang, meaning pa masjid. Amo na. Oo. Pa masjid. Nanong na tayma, ay panawag tawag yan. Atin na kadto ka pa masjid. Amo yan doon, kalagwan, simpang sambayang barjamaa. Minsan pa inhal niya gayad to. Hindi aakda siya sinasusalamat din naman. Nagyadin na katuan yung mga tao. Atin niya, masawain pangatod. Wayron sala. Amo yan to. Amo yan, ito yung kalagwan. Inyad to, long ta, hambok din sa mga pamintangan sing kita. Misan da isa buta yung mata niya mo hindi makakita. Bang masawain pangatod ni harap pa Allah Ta'ala. Allah. Iban tulad na siya. Naman na siya to. Manad yung pangatod niya pa Allah Ta'ala. Misan siya rin makita siya na minaunahan niya. Sampai magkura-kura na siya. Ito kanya namin lang niya. Ini, bang ka magtagipon pa Allah Ta'ala, biyan mo siya sing kikita. Bang mo sila kakitaan, in mo karna mo, ikaw ang kikita niya. Yan to kanya yung ihsan. Subhanallah. Ang kanna, tumisan siya buta, tumuyo na siya madto. Hati niya yung tao yung gaton, ito siya nakaabot pa level hikatunas, si marami na. Amon siya taas-taas na dyan. Sin na siya. Sin na siya. Sin na siya. Nan sa muno kaniya min kalabyahan sin salatul jamaa. Oh. Padlo salatul jamaa. Mencari mga panahon kami sa medyo ng sabi ng singkul malasahan in kalagguan sinamon mo sambayang jamaa. At niya ito na yung kisahambok sahaba si Nabi sallallahu alaihi wasallam at namin sa di makita na deak na si Rasul sallallahu at papasambag imbang. Manunjuki sin kawajib in pagsambahayang jamaa. Amuyad to in long ta khulasatul qaul katwan. Sin kabtangan si mga ulama natin na napundid to sa kusog-kusog kabtangan in hukuman to wajib. Wajib. Ang pasang katon na raat. Ang paayat sin Allah Ta'ala manunjuki sin kawajib sin pagsambahayang long natungod sin kausugan. Hawak din Allah tanang daaklaw na wa aqimus sala wa atuz zaka warka'u ma'arraki'in. Parmansin Allah Ta'ala na parindukan yung sambahayan sarta tunayan yung zakat iwan ruku kamu sarta si mga sila magruruku. Nang si mga ulama imaksud di wal ma'na sallu ma'al musallin. Sambahayang kamu sarta si mga sila magsasambahayang. Hatin niya agad kamu magsambahayang berjamaah. Manunjuki sin ka wajib sin pagsambahayang berjamaah. So manjari mga panahon Islam inya tumatarang na in hukuman misang kita na sumabot duwa yung dalil in marahin na waha. Laong ta hatin niya dimihil kato kakusog salta bulansang iwan pang hali iwan to kato kaya nagbus luwa ka usin syara natin niya hinanga ini karena mamur hinangon na magdusa ka po Allah subhanahu wa ta'ala hawai uzur syara katawan nagayon mga panahon Islam in sumuno bisaraw na to amo na ingkalabihan sin pagsambahayang berjamaah may taon ng kalabihan sin pagsambayang berjamaah may ta kita riya aksin Nabi sallam subay magjamaah atau kan may ta in Allah ta'ala nang daak subay tuod hitindog in sambahayang berjamaah haksin kausukan. Amo yan to. Na kabay tadiha ini long ta fadlu salatul jamaah kabir. In kalabihan long asin sambahayang jamaah in yan lando lakula. Wa ajruha azim damikyan in partong basan hirihirsin Allah ta'ala kanya damikyan dakula da isaw. Faqad kada alaihi salatu wassalam salatul jamaah tufaddal katwana salatul fadhi bisabbi wa isrina darajat. In baita si Nabi sallallahu alaihi wasallam pagkabtangan na mulya law na insambahayang sinambuk usog ay na doon. Salatul jamaa insambahayang jamaa labi abdal hati na lumawi in dayaw niya ding hasambahayang sinhang katao amun sumambahayang siya isa-isa niya hadja bisab'i wa isrina darajatan atin na magbidda kauhaan tagpito darajat impyag biddaan katuan ha magsambahayang isa-isa iban sin nagsambahayang berjamaah amo yan tuwing kalaguan mga paluhami Islam na maakal mo kuhan tagpito darajat mangkaw nagjamaah hindi ka magjamaah na magkulang maglawi habok da katuan depende pa sa bentuhan yung katsinamon niyat mo na yan to sa pantun bang siya magsambahayang isa-isa niya hambok da bang siya limamod hajamaa biya siya sin nakasambahayang kawantag pito amo yan inlago niya natin niya bukal
Hulong mo hutang tana on kaul si mga ulama long na natin niya mga afdaliyah hadjalong na yung jamaa o sa katuan na. Bitang atin na afdal hadjay magjamaa. Aw niya turing mga kabtangan si mga ulama biadto katuan na. Atin niya na sa pa may utang mo lang muna aw na isab na maita na afdal hadjay magsambayang magjamaa. Nahimutang tana. Atin niya inhukuman long ta afdal hadjay magsambayang magjamaa bukon wajib. Sa kita aya kau ipon sin Allah Taala ya ko tay manhud. Long ta haram Islam. Bang long ta biya mga paragalong tay nakal ta papasulon nakal ta. Sumambahayan kau isa-isa mo hamok day pahala. In si mambahayang badya magkahuan tag pito. Nakatoy kuno bang mga nag-apas yang katuan mut kau mukal ha kaimanan. Amo na. Bang magsud-sura yan to kahuli-ulihan katuan ha. Kahuan tag pito darajat. Tag pito darajat. Makahakuan tag pito kau sumambahayang in sila makaminsanda. Makapagsibo pa. Nabiyali na katuan, mang sa pamalima waktu ito katan, jamaa katan ini kau, way ko ng jamaa. Malayo kau hikabuhin. Malayo. Ya kau ikos ng Allah Ta'ala. Amo yan tuin, lang talihan mga karabihan, sinamuin. Sambahayang berjamaa. Ang pasumuno katuan din na hadis. Haabok ba italaw na salatul rajul fi jamaatin tazidu ala salatihi fi baytihi wa salati fi suqihi bid'an wa isrina daraja. Beta pa si Nabi sallallahu alaihi wasallam atina support hadis ini. Sambahayan sinambok usog fi jama'atin hapag jama'a. Tazidu ala salatihi fi baytihi wa salatihi fi suqihi bid'an wa isrina daraja. Na gumanap atina makakanap katuan doon na sambahayang niya roon haway niya. Iman sambahayang doon ha tabo niya, mangsa mga ito ha tabo ang katuan. Labi kauhaan in darajat in kagbidaan. Amo yan to katuan kawita hamok hadis. Hamok hadis katuan kauhaan tag 5 darajat. Kauhaan tag 5 darajat. In kagbidaan si sabayang jamaah din kasambayang salatul fadli amon sabayang isa-isa. Amo yan atina di masaypwa. Mga kaptangan lang niya bid'an. Bid'an. Bilin labi niya katuan. Ini dengha siyam pa sampai pa mapato bihan yan to tinagal in labi kahuan nung kata sampai pa kahuan tag siyam yan inay yan dahil amin to sambil pa ang buok bihan banglang mo kahuan tag ini labi kahuan labi kahuan mga madali kahuan tag 5 kumugdan din bihan kahuan tag 5 bihan to bang naip manjari sa kahuan tag 2 kahuan tag 2 kahuan tag 1 nampay niya kahuan tag 5 nagkugdan nakahuan tag 7 ramikyan kumugdan da namo sad to. Na ramikyan lang niya. Wadhalika anna ahadakum idza tawadda fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida lam yuridu illa as-salah wa lam yakhtu khutwatan illa rafa'ahu Allah biha daraja wa hatta anhu biha khati'atan hatta yadkhul al-masjid. Wa idza dakhala al-masjid kana fi salatin ma kanat as-salatu tahbisu. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fi. Kita ko. In yan tulong niya amuin pasalan sa sambahayang jamaah. In habok din kanyo makasambahayang atin yung maksud niya magsambahayang haamuin waktu niya sa dyan nagwudu. Sabab simud naman niyat iniyat na sumambayang jamaah. Waktu pa ka magwudu kaya ingatan mo bang kaharap pakain. Bihan. Us piarayaw niya yung pagwudu niya. Piagad niya hamin biyasin riwayat beta sin Uthman ibn Affan. Amin kita kaya sakupan niya to din Rasul sallallahu alaihi wasallam nagwudu. Bialong niya ini biyasin pag-uno ko ini. Bihan. Na, amo yadto. Nabang mo ito na hinang, yung mga yadto, ang pagkaw himarap na pamasjid, wairong maksud mo kaing buat maling kang harap ko pamasjid, ingkatan sintikang mo. Inangkat mo pataas, angkatan kau sin Allah Ta'ala darajat. Inhug sinsiki mo pababa, pakpakon sin Allah Ta'ala yung dosa. Den habaran mo, kalawungan katantan biha. Nakatoy ko, nung malayo in pianaw mo harap pamasjid, imbanusin iangkat pataas darajat kay mo iban pakpakon ng mga padusahan mo hasalat jamaah rayan nakalamod sabab bang ko halombay wayrong bistahon kay mo sintikan mo yung kolom simbay mo
Kataan. Bukong biya sinumarap ko pa masjid, in kataan to isintikang tayaon, bibis ta sin Allah subhanahu wa ta'ala kataan. Pakpakun in dosa, iman dihilan kau darajat, ang katon pataas. Bihan, dahil mga kalaungan. Banglaw niya makasud na siya palom si masjid, ha? Bistahon na kanim, pagsud niya palom si masjid, ha, pagsud niya, bibistanan siya, nagsasambayang na. Sambayang na. Alam sambayang na, maka natis salatu tahbisu. Sa kainin sambayang, di siya makakuha ito, pasal sinto makadya hawak to, sinaming pagsambayang, indukay niya nagtatakad, bibis ta sambayang. Masya Allah. Bibis ta sambayang, yung pagtakad Ang niya. magtakad siya, sinamon magkaman. Amin, mauning pagkamat, Mauning magdungan-dungan pagkamat. na magsambayang. Masya Allah. Pag umaslong niya, wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi salla fi. Dahil hawak to sing kasud niya palong si masjid, yan to na yung mga malaikat nagnangayo dua. Nangangayo dua. Na ang pagkataon wala sabot in taon si malaikat. Basta jama. Kamalaikatan. Allah ta'ala Malaikat. makaingat simbanos nila. Amo na. Na, pag amoy nimpang hindua si malaikat, Allahumma magfir lahu. Ya Allah, ampun na siya. Amin limang mo nagjamaa. Inaray, way. Allahumma arhamhu. Allahumma arhamu. Ya Allah, kalasahi siya, kaulungi siya. Subhanallah. Malam yuhdas. Sa kainuri mabatal ini ni wudu niya, Masing-masing masing-masing pa in malaikat yun ng hindua. Subhanallah. Biyan. Hati niya katuan, minsan ka wala nangingin dua, aon datwi nangingin dua para kayo. Masya Allah. Yung sinangin dua yung katuan, bukong bandosa. Bukon baldosa. Mga sa suok-suok po Allah subhanahu wa Awan na ta'ala. tuod. Ubus in mga sila yaon, minsan sila wala diak mag-ibadat, nag-ibadat. Nag-ibadat. Sa Pag ubusin ibadat nila, wala bista kanila. wala bista kanila. Sa wabukon sila tagdapusin sulok. Sa isa riyon, atin na jumong-jum pa Allah ta'ala, pingi pa amin pa Allah ta'ala, ya Allah, anduan po na to din tawin. Po na ito. Bukon sila min mga Oo, ampunan bukod. po Allah ta'ala. Ya Allah, ampun na kami. Sa ulong nila hatao yaon, amon tuyo mag-ibadat po Allah subhanahu wa Masya ta'ala. Allah. Na, amo yan. Pangayuan nila, subhanallah. Nawihan mga katawtay manguran, kama Islam. Amuan hindi nga mga sa lingkat-lingkat lang ka, pangadian, amin, mga kakunan na to hatihon marayaw. Na in jamaa pag yanon, nawista, magtagna deng harwa. Hati dua katon jamaah. Jamaa na yung pagtagkan niya, dua. Bihan. Na, sa amin bihita takain na ito, amin long niya, bang aon na miyabot tuos, di nila mapatindogin uno. Di nila mapatindogin jamaa. Maakaw sila sin shaitan. Okay, kapag manjaan na Kapag, sila. pagmanjaan sila. At shaitan bayan niya na mag-control ka nila. Namo na. Nabihan. Ito tuwa na sila yan. Tura sila. Na, long niya, biyeta doon haon, in imam, iban sinamin jamaan niya, amin, kwan niya ito, amin, mamum niya, malista na sila ito jamaa. Na jamaah. Na tiap-tiap lang na ito maod, Magdarayaw. magsusung inkuyag sin Allah Ta'ala haipod niya. Okay. Hati niya, labi marayaw initur in sindua. Labi marayaw inupat din sintu. Biya na hadyahan to sampay ini amin mataod. Bihan. Wa ma kana aksar fahuwa ahab ilallah. Correct katuan. In mataod labi kakuyagan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Naamo yan. Na sumuno doon. Amo nin biya mga pagsaksi at paglamod si mga kababaihan. Okay. Oo. So, amaya to in long ta bilangan katuan na. Bang kuno ko mabilang jamaah na. Hati na sa baba niya na. Akaluha isnan. Amo na. Mabilang na siya jamaah. Bang miyabot dua sila. Ang buk nag-iimam din kanila. Inabuk makmum. Inando jamaah na. Jamaah na. Sa in long ta taon sin pahala. Labi in dayaw bang mataod Bang pa. mataod. At in dua in iwan mo. To ka mo so pama. Amok nag-iimam dua inad to. Labi barayaw inad to. Ren siya na mo dua ruan yura. Naamo na. Gatuan. Pasal in tiap-tiap hambuok deng ha mga deng ha mga jamaah. Makakawa siya bahagi deng ha amin ini ibadat sintay manghud niya. Hawak to yaon. Amin naon nagjajamaa sila katan. Okay. Bihan. Kana dugang mangdugang lipat in Correct. amoy in karayawan
Hirihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tungod pa mga kababaihan. Na dyan mga panahon na kama Islam, ito na nasabot na mo, inamon lang ta palihalan sina mo in bilangan, amon na bilang na jamaah. Pinakamababa na duwang katao inad to jamaah na mabilang. So manjari, hatungod sing kababaihan sab. Bang in sila apabila mabaya. Long ta humadir day sa magsambahayang jamaah. Ati na pa masjid. Amo na. Uno waha, makajari atawari amoy ato inding mga long ta sumuno bisarahon ta na lawn na wali nisa'i ay yashhadna salat al-jama'a fil masajid in amanatil fitnah. Hatungod sin kababaihan amoy in lawn ta humadir sila magsambahayang barjama'a kamasid masjiran in syarat niya bang lawn ta salamat sila dahil hafitna Fitna. Amoy hindi sila makaril fitna hakausukan sarta amuin salamat sila haamon bukon sila mabuka makarihil ka mudaratan katuan biyayad to sa babayta na laong ta makamudarat hakausukan katuan bang sila bukong salamat din haamoy laong ta parkala amuin makarihil laong ta mudarat hakausukan amoy to na likawli alayhi salatu wassalam habayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam at inariya ini in babae bang in kaunan niya mabaya siya humadir sumambahayang barjamaha masjid bang mayan in siya di makarihil fitna Di makaril fitna. at inakingatan niya amon bang siya gumawa ng haway niya harapan to tutusimbaran niya laong ta kaya pa kayo niya pakayan sin ka-Islam doon kanya tungod pa amuin kartanto kaya wajib sin Allah Ta'ala pagpakay sin babae Amo na. amo hindi siya makarihil kamudaratan hausog amo hindi siya makarihil ka-fitna hausog yan to so in Nabi sallam na may talaw niya la tamna'u ima Allahi masajid Allah ayaw niyo lang na pagtagahi in mga ipon babae sin Allah subhanahu wa ta'ala tumod humadir pagkamasid masjiran bang sila mabaya lumamod bang sambahayang barjama amo yan to wal yakhrujna kafalat ay gayra mutatayyibat sarta amoin gumawa sila so sila gumawa ng habay nila amoin bukon sila isab nang hamot-hamot amon lang tabi mga mag-ay-ngaw-ngaw rin hamot katuan ako sa ating pagtawad makamudarat na magkakadapit na kausukan iban lang tanangangari-ngari amo yan to hikaisa natin yan nagpahamot-hamot amo kaya to makalong ta makarihil fit na katuan na hakausukan damit kaya na mo in lang ta na kaya mo kisan yung mga aurat kausan katuan na ato nagtatamong da isab sumagawa biya dagbus lang ta manipis pa niyang urubaha amo in nadi-describe mo na katuan na mo lang ta yan to mga pamamang Islam at inabi na mayta bang mayan lang na imbabae amon bukon siya nag-uno nagpahamot amon biwusog in perfume pa amon baran nila mag-aingaw mo rin hamot may ito katuan na namin way ba kaibukan kita way kaibukan na yan to naman yan to nabanglaw na yun siya hati niya nanghamot-hamot ang isang katuan nagpahamot isab siya sabi ko namon biya lang ta amon heavy perfume ba mo sa katuan na bukod sa suway magpabaho rin di bukod ayo sabi mga in mga karotoy mo karang babae lang tanam suway lang lano-lano lang yan to suway kinso lang baho bukod sabi atin maksud siya mabaho meaning ayaw amon nakalando amon kahamutan ka mo sin kausuban sabab na ang sa explain katuan sin science in ilong sin kausukan niya on din doon nalong tabi mga nakabutang hailong nila kung kita mga unong tungod yan nang sila magpaghamot sin mga kawayahan mabuhin sa hawat nila biadto ang kanda katuan ang kanda to in rasul sa nang lang kawayahan may mga sila manaw pagwa ni haway nila ayaw sila magpahamot tuod karna bang magkahamot ng kausukan biadto to yung katuan mabuhi sabihan aon hailong sin nga uno explain sin science kato ko tanya na laon tabar sila ang tanagayad to nagpahamot na di makadari kanila in humadir sa sambahayang jamaah labi luwa masjid likaw ni sallam habay ta si Nabi sallam lam na ayyuma imra'atin asabat bakhuran fala tashhad ma'ana isya ila akhirah okay na isyusyo long si Nabi in isyusyo babae
amuin ihutang tanang pahamot-hamot biyang katon in Korea on perfume sa mga katuanan perfume na ayaw na siya long ta ihutang ta ini ayaw siya humadel na makatuan salta na mo sumambayang isya amuin hinapusan beto kato amuin timbay ta kato si Nabi sallallahu alaihi wasallam atin niya ayaw na siya madto lumamod magsambayang berjamaah madto pa masjid apabila in siya nagpahamot-hamot. So, ngay ta ini makamudarat hakausukan. Hanggang na in Nabi sallallahu alaihi wasallam na may ta. Wa salatul mar'i fi baytiha afdal in sambahayang long sin mga fuqaha sin bawa'i amun didto haway niya labi afdal kaniya deng sinha masjid siya. May ta yarin may ta si Nabi sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna khairun lahunna. In kabayan nila hati na kababayan lagi marayaw kanila pagsambahayangan nila ring sin masjid labi no babang ingkaunan nila makafit na hakausukan amayad timbay takato sin arama mga parang haramis na matungod sin kababayan gasin sambat wala kamulyangan pagkatuon pa masjid hindi pagkatuon pa masjid sumagawa ayaw hadja isablong ta manjari ka pa masjid sa suway kamo long ta amo hindi makarihil fit na hakausukan dahil sa sabot bukon nagpapahamot-hamot damikyan amo in bukon kamo nagpakuha sinamon kainginan sin kausukan sa may tainad to na makamudarat kamo na instead na kamo kumawa pahala gaman nakakawa dosa amo yad to mga panahon haram Islam i-invite ka to sin arama na amo yad to long ta in long ta ini sa kira-kira amoy in pakaradyaan sin sambahayang jamaah masjid amoy in subay pag-ibog-ibukan sin hambok-pambok din kato taniyom karna sinamin bihad to in kahalan niya kalabihan sa lago-lago tumbas sa lago-lago dahil sa damikyan amin mapatut ta pag-ibog-ibugan na yan akap mga kausukan muna na in ini long ta sambahayang 5 waktu bangaon dapat suwayad to hitunay na to ha masjid. Biha na supaya madawhat na to in sa taas-taas darajat. Inshallah. Damikyan nakalamod na rin doon sambahayang jamaah labi-labi na to damunain adlaw Jumaat. Amoy in sambahayang langta ini makaminsan da siya hangkapito magjato. Sarta amo na in sa lago-lago langta deng ha mga ini ibadat tungod paparkala pagsambahayang karna doon hayan maawon pa in pagpatumtumpya-tumtumya antara na to amin ini asupaya kumugdan in panawag-tawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo jaddidu imanakum bila ilaha illallah ini baguhan niyo in pag-iman niyo sin kalima la ilaha illallah na ini long taha wa'ad hamas didian hambok yan ding ha mga hikabako sin ini panumtum na to mga doon biya mga nakasiha ding ha mga hinang na to makabalik kita ni magbalik noon pa amin ini kaamuhan amad to imbiya mga iaapas sin kita katan na yan atin niya sambahayang Jumaat damikyan ini hambok ding ha mga sa lago-lago hinang longta ha timpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in sambahayang ini tarawih longta ini adto atin po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam wala siya adto timawag ka mga ini sahabat niya kadi kamo magsambahayang kita niyo ini sumakawa in siya timindog nga si mambahayang na in mga sahabat asan nagjajakasin kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aon-aon hinang niya yadto isabihan magad bihan di mutas nasa mabed to sampay na hinang sin Rasul longta sinduay rumbihan magtatao din jamaah miyakad kaniya manjari paghikatusin ini dumyad to longta wala na yung Rasul gimuha ilan tarawih amin sambahayang tarawih inyan matarang na sa wabed to in Rasul bukon ka nahangkan niya to siya ini wala gimuha hawak to tuwat ka na inya to wala nakaamo na hinang kaya sumagawa bitaan niya pag bulat may naatbihan bitaan niya lang niya na kita ako imbiya kahalan niyo sing kami iyad to imbiya mga pagtakad niyo imaksud niyo katantan na sa sumagawa inakulong niya wayron nakatampan ka ako sing kahalan niyo bihan sa tiuod ko wala gimuha
in kabukaan ko mahinang wajib kaniyo ang Jumaat. Ay inamin ini kuan inamin sambahan tarawih. Naamo sa yan. Hati niya mahinang mi kabugat umat niya kung siya mahinang wajib. Ngayon wajib ka to amo rin lima waktu ya una mo na nasabot na doon nakita ha amin yan. Kumagawa aun sab siya mga pagaradyaan maggusaw long ta amin namistaray sab siya sambayang jamaah da sumakawa yung mga yan katan sunnat na biya na sinamin tarawih to sambayang sunnat sa sumakawa na inyad tuhin ang sin Umar ibn al-Khattab matimpo niya sabab kita niya in amin pagsambahayang ha masjid yaw na masjid katan nagsasambayang sa sumakawa magpi na yung jamaah abang hawang siya sumud aun doon long niya hangpo taura nagjajamaa aun doon lumabi-labi aun doon lumabi para yung hamin niya tukatan inya to hati niya magpi na sila yung pag-imaman nila na hati niya bukon marayaw aturon hambok masjid matao din nagjajamaa pagkita siya naunin biya mga pagparak-parak amo na pagkita siya ng Maribel Khatta magtusing ko amo na yung tiyawag niya malingkat hati kulong niya bang yan hinangon na to na hati niya tiganon magpun na kita hambok hinang amo na yung naaunin salatul jamaah hatungod sin tarawih amo na hinang na to bihayawon sambil tiap-tiap jumatuin kuan naramik yan mataod pa nagkahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil ha mga sambahayang sunnah amuyin sampay inhukuman niya lang niya sunnah muakkada mataod nagkahinang si Rasul sallallahu alaihi wasallam hatim po niya biya na si mga salatul istisqa amin pangayo ini ulan naon di sa baturan niya damikyan ni mga yan katan na damikyan amo na yung mga sambahayang lahu long niya lahu suka iwansin lahu bulan na yung mga yan katan kahunan na to adto hatihon sabab na hari kato ha hula tayo ni wayroon pa naon di kato yung mga sambayang istisqa sabab balabi-labihan ng tuwig di hawla ta sobra-sobra long sin bahasa kuan bihan akad di magbangain amo na balabi-labihan bang mawot na El Niño bihan na in kaywanan makapamong na sinini bukon marayaw may talong na nag-uulan na sadya bihan na bang isap nagsusuka may nagsusuka na sadya na bihan na in mga yato ambok yato rin ha mga inikaptangan di yato kaano ba di kabayan sa Allah tala pagdumukon yung mga bihad to nahikaw talong tapa amin sambahayang ini pusok ini kamatauran ng kato hati ko ay panakasakop na awan di inamin mga sambahayang bihay ni na pagkabi ang mga awan bano-bano mga sababsin awan baita bihan maawon long niya ini maawon ini paglaho bihay ni na misan siya di maawon kahunan na to ingaton correct yung mga yadto pagsambahayang bang biadin ka kita magsambahayang kaniya haso pa ya bang siya jumato na makahampit kita sin ibadat sa lago-lago yadto labi-labi na to sambayang jamaah yadto na lang ta ini na lilayta na inlago sin pahala bang kita timindog sin sambahayang amin nagtataod-taod atin niya jamaah bar jamaah bihan na long tahi kaun ta pa amin sambayang long ta salatul kusuf kadti ko so mencari mga hukuman atin niya biyajiin atau kang hukuman sa sambahayang lahu mana-mana katuan halip kita matupang hukuman dahon na kung ipagtakon lahu ini sab na on pagtakon wasarap na kusuf wal khusuf kusuf wal khusuf bang inabi mga paamuhon pabiyaksahan nabiluwa mga nag-school lang na amoy pagtakon eclipse eclipse katuan dua on solar on lunar eclipse eto in solar in solar bang sopa masuka in lahoon bang long ta in lahoon bulan na lunar eclipse beta gato si mga ulama in kusuf amon solar eclipse pagtakon long na huwa dhihabu dawi ahadin nayrain ash-shams wal qamar aw ba'dahu wa taghayyuruhu ila sawad imbay tadiha ini si mga long ta naginasing kitabul fiqh long na in solar eclipse pagtako namun lahu suka amo na in
maiglaw na in sawah atau kan Sahaya. Sahaya. Silak. silak Mm. sinhamuog dayng ha mga ruwa masawa ini hati na amo na yung bulan iban Mm. silsuka Sinsuka. atau kaiwanan hajaring ha sahaya na maig Mm. kundi sab katang katuan na Ah. ang waktu yan to yan sa talong na mapaindahan na sa watagay yuruhu ila sawad iwan pagsambi niya pagpinda niya mon paitom Mm. dayng ha masawa mahinang ito mati-hati migidlom Ah. di migidlom amo yan to Bangaon makatabon ka. bang ako makatabon kanya Ah. na lang na wala khusuk muradifun lahu in pagtagon lang na lahu bulan inyan sumimo daman to pa amoy Ah. lahu suka beto ha Mm. wakilat ya way talong na al kusuk lishams wal khusuk lil kamar Mm. kaya way talong na atin ya in khusuf Mm. banglong na atin na suka in lahuon Ah. arapon in khusuf bil kha Mm. sa bil kapi wasil bil kha katwan ang bil kha long na khusuf lil kamar atin in lahuon bulan Mm. wa huwa ashhur fil lugha amo yan in mga nung ta matarang sa kaingatan Mm. bangha bahasa si mga silamon lang ta may ingat bahasa lugha Arabia katwang mento naman dyan yung mga panuhama Islam unuhain hukuman sin pagsambahayang lahu ini Mm. amo ini hindi mga sabab na kiyaway tayo katuan kain ha hanggang tayo niya mga dakay rayon din di katuan muna na kulang in makahati ha ini Ano na? amo pa kay sablong tinamon wala na ngadji Ah. atau bukon kuro Mm. minsan in kay wanang kaguruhan Mm. bukod sa katahan bangin sila long tawala na kawasay ni na akong di mga although kaya hatian nila na pangadji nila yan sa Ibaning kamataoron may panakain. may panakahinan kaniya na biyad May to panakain. pasasin sambahayan bukon kabiaksan pag hinangon Amo ta na. sabi ni mahang magjato katuan na mahang magjato kan na lang ta aw ni magpakahinan kaniya na damit yan no kumana ini o waktu mga paglabayan talaw tabi bukod na importante o sang katuan na para sinamon lang tamahang Mm. so bakawa may tatay ni biya mga lamik yan biya nagbus biyaon na alarma kita katuan Oo na. pasal may katuan sinamuin lang ta yan on nagkanat lang ta ha mga social media kaya waita at yung mga scientist na may ta Mm. yan ha mga weather bureau iwan si mga long ta pag-asa yan Mm. at na may ta sila sin kuno ha January 31st ini katuan maaunin pagtakon lahu Oh. lahu bulan atin na lunar eclipse Amo na. sa tagayta nila lang na paglaho ini atin na biya dagbus nakabigda din hakay ng paglaho Mm. sablong na ini biya dagbus malukay-lukay marikatuan Lukay. law na magdato makaminsan hatyap-tyap hanggatus kay man tahon Mm. na ini katuan di ta sila law ta mabuko isab Mm. sab na pangadji nila ini Ah. napapangadji nila abahas nila iwan sinamon lang ta na kaya pangadjian nila dito sa makayan lang ta wala sa nakaamoy kanila yan Ay, ini lang to. ta, jumato na iban, di jumato, kakunang tayo nga to. Oo, ikaw na nga to. Na iparkala ini, long na unin stancing kita bilang Muslim katuan. Habay ta si mga scientists ini. Mm. Na long si mga ulama, di kau kumahagad, di mo siya manjali putimon. Mm. Di kau kumahagad si may ta nila 30 verse jumato kar na inyan. Halong pagbuya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kimahagad man ka wala ka na wala pa dato sin Allah wa ta'ala. Sabi ni pakadaran ni katuan bulan Amo nabi. na. Ayaw mo isab puti nga, sabi sila isab, nakipangadyan nila katuan. Biya si mga longta na, ininiin mga bulan panuka, inisan bulan pangulan. Kaya yan nila yung katuan, hapangadyan nila. Amo na. Sama na kumaling kaya nila katuan, alamat ng mga sakit, symptoms yung kita nila. Sa di sila magka 100%, nagkaamo sila. Sabi yan to. Hanggang na, atungod ka to, sibo dalong ta, intungod nila, jumato ibandi, intungod pa parkala, ni subay na to ingatod. Ingatod, iman pagsadyahan. Amo yan to, mga panuwa ng Islam. Bukong kita magsadya, pasal simbayta nila. Bayta nila, bukod. Sa magsadya kita, pasal kaunan tayo kagunahan, karena on paghilusin akamali kayo ini. Ibadat siya. Ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala. So, na si Nabi Muhammad sa salabi na sing kasahabatan. Amo na. So, kauna na ito magbaingat kita kayo mga panuhang Islam. Amo yan to. Alhamdulillah, napiyan na mo yung masing kalasahan. At inabi ang mga dakay rayon ini. Asupaya na inamon, wala nakahati ha ini na alhamdulillah magkahati. In mga tagapanghati na, sabi na bus di maandaan na, karena sin mahang magkawas sa katang barkala ini. Iban di magkahinan. Di magkahinan. Kano biya mga katilag-tilagan magbalik. Amo yan, maksud sin kami mga panuhang Islam. Sampain kami baran na mo iba singgulong kalasahan natin ya. maksud long time yes sa kami sing kitab ini
iwan himati asupaya sablong tabi mga kasong si panghati na mo sada makahinang kita hakaamuhan apabila lang tabi mga jumato impargala ini dahil ha agency lang Amuna, inamin kay nga tanta na dumukot na to dahil naman dali na sinagi jumato bambang kita sadya amin manjali unin hukuman sabab na hukuman magtuyang gatuan magpisabi nga tan hindi halganin ni uno inin hukuman ha ini law si mga ulama fukaha ini nilang tabi mga natibok nila na magkatuan hiyambok o doon mga khilafahan tala si mga ulama sa diya inikiyawa nila namunlaw ta amuin piyagpunan si mga jumhur katuan na aon imembento sunna muakkada inukuman nila na sunnatun muakkadatun fi haqqi rijal wan nisa inukuman niya sunna muakkada atin na sunna muakkada doon hakapatut haha sin usog iban sin babae. Meaning, way pagbidaan, usog ibang babae, baka dali ka nila ini, himinanghay ni. Kato na, inukuman sunna muakkada. Mga panahon Islam, in sunna muakkada, tungtungon ta in sunna na wagi magdua. Kato na, on sunna muakkada, sunna gayro muakkada. In sunna muakkada, aso pa napinigtaring ha sunna gayro muakkada. In sunna muakkada, bang mo mga sinuunong ta sunna, makusogin ka sunna niya. Makusog. Ini ni, biyanin hantang niya. Kaya may kasi mapukaha, in sunna muakkada lang na wajaba alayhan nabiy wazaba habibba wadawahu alayhan nabiy sallallahu alayhi wasallam walam yatrukha illa marra aw marratain in pagtago sunna muakkada amuna in yani dawama kaya tutukan sin nabiy sallallahu nahinang in parkala ini di niya pagtinggalan, bang niya katinggalan, mga nakaminsan at wakan nakarwara. Katwa na, amo ini, in, law ta sunna, muakkada. Sa ating hukuman niya law na, yusabu fa'iluha, wa yulamu tarikuha. Atin niya, makadawhat pahala, tumbasan in himinang kanya. Sa ata, mablame, kapag susunanin pa, wala himinang kanya. Sabay ta na, ay ikaw na, sunna muakkada. Ada karan law akhirat, kublaan siya mga iwan niya, may takamuyan din doon kami rin hindi. Siya na magsusun? Siya na magsusun. Na, makayan marid to isab na rin kayo mo isabtuan. Himilan kami simbaw, hindi ko wala kumiyagad. Na, yayan. At yung ulama fa'il, tari ko ha. Amay at yung may takato, si mga ulama, atungod sinyan. Sunna mo at kada. Sunna mo akal hukuman niya. Hatungod sing kausuran, iban sin kawawayahan, dia akan amara biha Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan si Nabi sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ya baitaniya inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Law si Nabi sallallahu alaihi wasallam na tuod in surah long na iwan sin bulan ini dua ayat daing ha mga ayat partandaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Amo ini la yakhsifan limauti ahadin wala li hayati. Di lang na inilahuon in dua ini karena hati niya aun ala kamadto hakamatay sinambok atip tiap hangkatawa to sinambok manusia bukon manunjo kising kamatay sinambok tao sukat na lahu bukon day sa long ta manunjo ki pa amuin long taon piag bata hagatuan muna katuanin long ta hadis ini nasabot si Nabi sallallahu at Nabi ang mga bilang nagdiya siya mau'idah nagdiya siya wasiat ba ni katuan sinawak tulyahu kajaman niya kasi mga ulama umol niya kanuman tagi sa katuan magkulang maglawi hatay ngadto amo ini in panagnaan long ta jimatu hajaman sin Nabi nagrasul bilang rasul sin Allah subhanahu wa ta'ala jimatu in paglahu haumol niya kanuman tagi sa ta nagsabtan isab iwan kawapat ha anak na Ibrahim kan Maria Kibtiya. Amo yan itong atuan. Naman jari pasalwasin in tao ba gupa ka Islam bukon patuod mahukot in panawhid po Allah Ta'ala. Iwan bukon patuod biya lang ta. In kaywanan lang ta, kaywanan katuan. O dok umaka naman tayo sa naman sa nagdabi. Sabi yan doon, aon pa mga kaywanan atin niya biya nakabisara. Nakabisara parka natumod na ini sablong na nagsabtan iwan pagwapat ha anak niya. Naman dyan lang yan kayo lang na nangkasan liyahu. Pasal may ta na nawapat lang ni anak sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang sabi ito katuan ha? Magsabtan ang mga imam dakula sin kauman nawapat pukos na duti tunggal. Maananay sa lang na
nagluti tunggal para katong sila mamyad to. Bihad din sila. Dihay ni mga pamahama Islam, amo na yung kapag sabdain nabi at tinapiyon na yung mga tao. Nagwasihat, naghindo siyang pagtawid po Allah subhanahu wa ta'ala. Laong na insuga iwan simbola ni partandaan din mga tanda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di ini lahoon. Atin niya manunjok isin kamatay sin namuk tao. Atawakan sin kapag anak hamok tao. Bukunin sabab sin paglaho. Bukunin sabab sin paglaho. Sin miyatay na buhok. Atawakan kaya kanakin ang buhok. Amo yan. Ito nga. At tinaway alaka man ito. May pasugpatan man ito. Law sin nabi, paidara ay tumdalik, bang niyo kakitaan, insuga, atawakan bulan, lahoon. Laon. Ulihin naman niyo. Fasallu na sambahayang kamu. Fasallu, sambahayang kamu nung sinabi sallallahu alaihi wasallam. Wala sumunod katuan, ha? Amal niya mo. Hamok hadis, continue niya. Law na fasallu, sambahayang kamu. Wakabiru, iwan takbir kamu. Iwan watasaddaku, iwan sin pagsadak ka kamu. Fad'u Allah. Pangindo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Haabok hadis bayta si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dati na, yato yung hinangon niyo, awon aturan bayta kato sin agama Islam, bang lahoon, unang hinangon na to. Muna inasabot, fasalu pagsambahayang kamu. Wapi, kasalati la ay day, law sin kaywanan. In paghinang kanya lang, Nabi sambahayang, haylaya, ini awon khilaf, Amin dua haylaya. Dua haylaya. Biasa haylaya po kasi yung haylaya, hajj. Ini mga panahon Islam, ang khilaf si mga ulama to din katon kayfiya. Inshallah subhanahu wa ta'ala atin ya biya mga sabuton taray ni. Ini. Wa waqtuha min duhuril kusuf fi ahadin nayrain. In waqtu niya long na dengha kagwa sinamuin long tapaglaho sin sukayan. Deng ha amon hambok, deng haruamon pagtagon masawa ini. Masawa. Hato niya bulan iwan sin suka. Asyamsu awil kamar. Suka atawakan bulan ila at tajalli. Katawan sampai laong tabi mga malawa na. Malawa na namon laong katigidlom niya. Sumawa na magbalik. Sumawa na magbalik. Amuyad to. Meaning in pagtagna pagsambahayan ka na katawan, yan pa naman liyaho, sumud na yung kajari magsambahayan. Ay simuda magtuy na langkom magtuy paglawa mo katibusan sinbulan liyaho. Atawa part hadya sinamon lang ta bulan niyaon liyaho na nang tunga. Atawa kan 1/4 ng bulan liyaho na. Magkajari na katuan magunog. Magsambahayan amo yan tunga. Na. Wa in waka al-wusuf fi akhir an-nahar hayso takrahun nafila karahatan syadidatan istabdala bis salati dzikrullah wal istighfar wa tadarru wad du'a. Apabila jimatulong na in paglaho fi akhirin nahar dito hay na po sa sinadlaw. Haythu haamuin law ta tukrahun nafila amuin miyakro inamuin pagsambahayang sunnat doon kanya katuan ha. Karahatan syadida sinamuin lang tapag makrobya nga nakalando katuan ha. At ini wayro wain sambahayang. Wayro sambahayang. Way sambahayang sunnat. Biasin puasa sar. Okay, puasa sar. Puasa sar wayro sunnat doon han. O lori katuan sa karas mga ulama. Pag kay na jawatul asbab pagtagon. Sambahayang lang na jumatubat aud sabab. Kay ba na misan waktul manhiyat. Hawak tulong namun dia sambahayang tanglalangan maka dili tindo ko ni katuan. Kay wanan. At ini biasin mga sambahayang mayat. Manjari adto rito. Manjari adto. Tungod sinini di na siya mahinang. Okay. Patalsin waktu siya amin piang langan lang ta ataw lang ta amin makro in waktu niya pagsambahayang. Oo. Awan nagkakol sa mga ulama kayo walang katuan biyajali mo sa waktul manhiyat. At ini gantian siya in sambahayang iyon mo papagdikir pa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangayo kampunan pa Allah ta'ala. Bang nagjimato katuan ipag inkusop dito nga amoy hinapusan na siya daw. Lang tahawak ta mon biyak ko rin pagsambayan ang ini sunnat. Okay, ini katuan lang tahakap tangan ni Abu Bakar Jazairi. Ito. Law na istabdala bis salati dzikrullah. At inagantian na yung sambahayang, instead na magsambahayang, magjikir na siya po Allah subhanahu wa ta'ala. Wal istighfar, iban mga kaampunan magkakalalamin, watadarru, iban si pagpatikupo po Allah subhanahu wa ta'ala sa pangatayan, wad du'a, iban mangin du'a patuhan rabul alamin. Amoy ato hindi nga mga law ta hukuman sa tasin waktu kuno makajari, iban kuno siya tumubtubin pagsambahayang lahu. Na sumunod katuan na mayustahabbu fi luhu fil kusuf. Unin mga lawi marayaw hinangon. Bangsa pa makumugdan inamin pag-ianon lahu.
long niya doon na yaon yustahabbu al-iktharu min adh-dhikr wat-takbir wal-istighfar wad-du'a was-sadaqa wal-'itq wal-birr was-sila. Ati niya inlabi hinangon mareyaw ron hawak to yan amo na yung magzikir nasabot mo na kain yung pagzikir yung pagtakbir bialisin ng mga timpo bang biya mga aon linog in pag tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bihan na yung mga inikatantan labi mareyaw hinangon sing kita hindi kita makahadir sin biya mga pagkuan pagsambahayang labi-labi na to bang kimugdan habi asin pagyanon kain na atin niya wayroon siya sambahayang sunna diyari hawak to yan na amod to in higanti ta amo na in pag ini zikir, pagtakbir, istighfar, pagduaa. Iban pagsarak ka, magsarak ka kita riyan. No. Naon parihay niya minlong niya magmahardi ka ipon. Nadi kato bi wayron da ipon bihan. Amo na. Nasalta maghinang marayaw. Iban amin manog patiwihan ha amin mapatutsog paton sing kita bihan. Dahil nga mga katawtay manghuran, labi-labi na tuod pagtay manghuda ka mga Islam. Bihan. Nabiyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah, la yakhsifani limauti ahadin wala lihayati, fa idza ra'aytum dhalika fad'u Allah wa kabbiru wa tasaddaqu wa sallu. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunal tuod niya in tungod pa amin sukay ban bulan, inyan hambuk dengan mga katanda-tandaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon siya in sabab simpaglaho niya karna aun miyatay hambuk den kato niyo at tawa aun piyag anak hambuk den kato niyo na banglaw niya kasakupan niyo inyan at tawa kasaksian niyo in paglaho yan panghindua ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala pagtakbir ka mo pa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagsarak ka kamo iban sambayang kamo amoy nindeng nga mga siyabot doon mapatot na tubihan urulon in pagtakbir in pagduaa in pagsarak ka iwan sin pagsambahayang bihan na labi-labi na ang pagsambahayang na lumamod tuod kita bang aon doon lang ta amin kahayang sin kita amin wayron biya mga kasasawan dakula bihan wayron udur dakula subay kita amin kung awa sing ini parsukuan talong daling ka mga amal insyaallah subhanahu wa ta'ala amad to na sumunod doon naman yung kaypiya na inyo katuan hali pa kita makatuwa kaypiya maniutiyo nasabot sin hadis daw na fa idza ra'aytum dhalik bang niyo kakitaan katina kasakop ng paglaho nang sinabi sallam inhinangon niyo yari upat na sabot sinabi katin ini on dalil aturan tuod na arma muna fadu Allah pangayo ka mo po Allah subhanahu wa ta'ala pangindua po Allah ta'ala sa may na arakada di ta kayo nga tingkatanggat arakada tumoy ng laho yan sabab na in parkala kaya mo tinikatan wala ini parkala giaib gatos ng Allah subhanahu wa ta'ala iban in kita lang ta paglaho yan ini ipamuwa sin Allah ta'ala ipamuwa sin Allah ta'ala ipon niya tahoy panlilibad ipamuwa sin Allah ta'ala ipon niya na atin niya arakala panuway ng sin Allah ta'ala sampay muwa ka na mangintaw mo ka na yung dapat hindi siya mangindua po Allah subhanahu wa ta'ala. Hikay saya do, padullah. Yari din mga aturan hinangon, mangindua pa ito na bulan namin. Hikarwa fagkabbiru. Natin ay pagtakbir ka mo, pamulong Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sa mayta, yan in kawasa sin Allah ta'ala, piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Gaus niya. Pagkabbiru. Hikato fasallu, pagsambahayan ka mo. Pagsambahayan ka mo. Naramit yan nung sinabi, watasaddaqo, pagsadak ka mo. Amo yan nasabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam hambuk hadis tam upat perkara ini. Nakantay ni kataon katuan bang ilawan tain hinang sin mga kamaasan kaywanan. Iwan ha mga kampungan ta kapupuan kagimbagan. Bang magjato yung paglaho ni paghinangon nila. In paghinangon nila akyasakupan ko katuan. Yaon na in kumawa mga misanda kuman lang ta nga ligo. Pukpukuling ligo. Maggandang, maghibok ba? Kaya mga katuan, pagtibakon nila mga. Naasumong sila katuan, may tatuan lang na maghibok yan. May pagpukpukan. Amok may kago katuan sinabok, kaya pangasuhan ko. Long na sabablong na, aun long na has dakula. Kaunon niya long na bulan.
Na hanggang na kita maghiruklong na supaya mo ka makaigdaw nin has, di niya matuunin bulan. Yato ni etikad nila katuan. Etikad nila yan to. Na ako ni pagtawang mga superstitious belief, panghati, pero nagpusura na kaamo. Amo na. Na bang isang katuan kung dalang di mga buros sa buhok tumaguno, maglaho na daakon yan nila. Suway tuod. Mamayo. Suway mamayo. Halusong. Halos. Sa mablaw na namang ni makapayo halusong na pagwasin na nagkakawangan. Amo na. Nagkakawangan lang na. Bukod marayawing wala. Nakala lang niya mga tigid lumimbay ho. Na gihad to katuan, subhanallah. Tigilong bayhuan si Pap, kung si Maita, na makadhaamon bulan. Lalaho. Na gihad to. So, inyan to katan, mga pamamislam, long tabang mo, kitaon ng hadis, wayro na kanamod yung mga biyad to hinangon. Habay da kato sinara Upat dahil na sabot doon. So, manjari, mga palawan hakam Islam, mari kita pagkaifiya, hantang sin pagsambahayang. In pagsambahayang ini, awon wakto, awon kaiwanan lang awon khilaf si mga ulama tungkol sinini, sa kawontin amon, khulasa. Lang taamon kaya pag-ijmaan na si mga ulama. Sa taamon in lang tarajih katuan na amon awon tudalil mahuot na hinang sinabi sallallahu alaihi wasallam. Ini na way lang tapagduwarwa ini sambayang dua rakaat pasal katuan in nabi na maita atin niya in sambayang sunnat no ta mas na kung katuan na dua rakaat amoy to ha manjari lang na dua rakaat muna in hinangon lang tanong mo kiblat kos mo kiblat mo kiblat dere kos mo sambayan jang amon lang ta fardo yaw umanok ka kiblat ang pakaw tumakbir sarta iban niat mo sinambahayang lang talaho kana sinala subhanahu wa ta'ala ang pakaw mag-istiftah masakaw lang sin mga sila lang takaiwanan lang na magkabiran istiftah mamungkaw sin mangukabi puwasin hug takbir Allahu Akbar subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruk. Atawa duka ing istifta amon long ta memorizein kamo amon puas tay hayad to. Kabiran. So amo yad to in long ta hinamon. Naman jari ang pagkaw sumayas wayasta'id atina mag-a'udhu billah. Mabong si a'udhu billahi minash shaitanir rajim atina sirran hari siya magpatanog. Ang pasiya, lang ta, magbasmala katuan. Masa siya, bismillah, namikyan, mahipos. Napag-usan pa siya, masa nasunod Fatiha. Panusunod ni Fatiha, sampay magtupaamon lang ta, ulag dalin, pag-us amin. Ang panaisab siya, masa surah, lang si mga yakra'u nahwan min suratil Baqarah. Atin niya, masa siya, biyasin haba, sin suratul Baqarah, atau suratul Baqarah, mas hawa biya na hantuin haba niya, meaning mahaba. Surah tawila, pian yung in surah mahaba. Amuyad to in long tabasahon, hapanagnaan katuan, long tatindog. Amuyad to. O sumasta sinamon long ta ayat, hinanamon, yar ka urukuan tawilan. Ang pasirumuko na, malukay. Pag ruko niya, palukayon niya yung ruko niya, pagbalik-balikan niya babasahan na ruko, subhana rabbiyal azim, paluway-luwayon niya, katuan yung ruko niya. At ini mataw din tasbih. Mataw din tasbih niya. Mataw din tasbih. Pag-uwas ang siya, lang ta, umitidal. Sami Allahu liman hamida. Pagbuntol niya lang, Rabbana walakal ham. Ayaw na siya rumuko, magbalik, masa siya magbalik suratul Fatiha. Masa siya Fatiha magbalik, ang panisab siya masa surah, hawa-hawa, amuadja, ayaw na pahabaon, labi na yung sinamon, panagnaan, ayat na basa mo, hatag na tindog mo. Makaupo, tiyo-tiyo. Makaupo, tiyo-tiyo ng hayad to. Amuyad to in long ta hinangon, hapanagnaan nakat ka to. Atin niya, mga surat Ali Imran. Sa Ali Imran, kasin Ali Imran, kaya mo itayad to, nahon Ali Imran daw na, kasin Ali Imran. Naman dyan to, ang panasab ka, rumuko magbalik. Bukon ko sumujud. Rumuko ka magbalik, damit yan, pahaba-haba, ayaw hadja pahaba, biyasin haba, simpanagdaan ruko yan. Nakakatuan? Amen to. Ruko. Pagumus, ang pagkaw imitidal na isab sami Allahu liman hamida Rabbana walakal ham. Ang pagkaw tunakbir, sumujud na kaw. Pag sujud mo, pahabaon na isabing sujud, sa kurang-kurang biyasin lugay sin ruko niya. Katuan? Biyasin lugay sin ruko niya, sujud niya. Narito nga doon sujud ka, pahabaon mo sujud mo, biya da sinamon lukay sinamon pagruko mo. Naman jari ang pa sa limingkod na isang katuan. Limingkod, damikyan, palukay-lukay ng lingkod na biya na si sujud niya. Pag-us ang pa na siya, sumunod na siya magbalik.
Sumujud magbalik. Malukay-malukay ra isab. Pag-uos ampa na siya long tatiwinog magbalik para hikarwa. Hikarwa rakat. Naubos na ng karakat. Naubos ng karakat. Pag-uos pagtinog na pa hikarwa rakat, hinangon niya na inbiyasin na hinang niya panagnaan rakaat. Ang mamasa siya Fatiha. Ang pamasa sura mahaba. Ayaw hadya pahabaw na yung panagnaan niya to. Pag-uos ampa na siya long ta rumuko. Pag titidal ding haruko, ampa siya imyan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Mas na Fatiha isa magbalik. Iban ayat na isab long ta mahaba. Mamanhaw po ding hamon lang kauna. Manjari ampa siya long ta rumuko magbalik. Imitidal ampa sumujud magbalik. Limingkod sumujud limingkod ampa siya sumalam. Amuyad to in nahinang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin iuro sing kasahabatan hapag sambahayang lahu patarang kato si mga fukaha mataod dalil lahu surah amuyan amuyan inahinang si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mandalam si mga ulama katuan apabila launta pag-ubos mo si mambahayang masinamanda lahu di na kita pabalikon pa sambahayang magbalik hinangon ta narito na kaw kumawasin kayo na sa sideline mo magdua akaw magtakbir ka, magsadaka ka, ato abang aon mga ipon, longta, desin na kauna, na magmahardika ka. At aon mo na katang karaywan mahinang mo tayo mento, hinang pamarayaw, lukay nabibiyahayaan na mo. Amin upat parkala na sabot yan to, si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, amay dugatuan din mga longta na sabot, kay fiyasin sa bahayang magkulang maglabi. Amay ito. Na longta, inyan, mapuas din dito, biyay ta lang ta si mga ulama kato tungod pa pagkala bang naubos ng sambayang na in kita manghimati mga kataw tayo mangurang aon magian lang niya inyad to khutba so makawain kabunalan niya bukon siya khutba mauida sa jahati niya pag panghimati mga katan nakahadir hawak tuyaon sabta amuin ini long tahi pahati kanila imbiyasing kaptangan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillahi azza wa jalla la yakhsifani limauti ahadi wala lihayati fa idza ra'aitumuha fafza'u lis-shalah. Hati niya amuad to hati niya hinangon sin kita bang amin wayroon dawi ang mga mudarat dakula na hitindugin sa bahayang. Damikian mangisab sa upama kumugdan siya hawak tuwi mga waktu ini di siya manjarin sa bayang sunnat na amo na biya simbiya tatakain niya tupat perkala doon na dya kita impag dua impag takbir impag saraka iban sin magsambahayang pag yanun doon kaniya kita maguno magsambahayang doon hawak tuwaon. Gabi-gabi na siya, ang sa upama ini kumugdan doon waktu yaon amuin waktu di manjari pagsambahayang. Na amuin hikarwa ni alongta amunain khusuf al-qamar. Amunain paglahu sinbulan. Doon ini beta katulong niya as-salatu fi khusufil qamar as-salati fi khusuf asyams. Biada siya paghinang kanya siya namin beta mo doon ilay mo doon tungod pa kay piya sin sambahayang biada din to din paghinang kanya simo dain hihinangon amin lahu bulan iban sin lahu suga na biyenta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon haon pa idza ra'aytumuha fafza'u lis-salah. Bang sa upama kaya sakupan niyo na aunin paglahu bihan na hatin niya subay hitindog in sambahayang amad to imbiya mga unahunta labi aulahin ng unsing kita. Sa sumakawa lang niya aun dahil mga ahlul ilm pangatod nila atawa panghati nila lang niya in salat al-khusuf atawa khusuf al-qamar biada siya sin pagsambahayang singkaiwanan namin sunnabihan. Bukon biya si namin lang ta nasabot mo yadto. Inkuan niya, hati niya bihad to ra. Na sa sumagawa, biyata nila nito, pagsambahayang kaniya. Sibo dahil musuki bang babae, bang bata-bata, kaniya magsambahayang bihan. Magtunga-tunga. Sibo dahil sambahayang unsi masjid,
at tawa sambayangon siya habay. Inya to kaniya. Pala yajma'u fiha. At inawairoon sa bahayang jamaa. وذلك لأنه لم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع الناس فيها كما فعل في كسوف الشمس. At inaway na hinangsin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumakawin ini piyagbarsalan si mga sila labi-labi na mga pukaha in mga pakaradyaan nilong niya maluag. Pagkala maluag, labi-labi luwa na to, in Rasul nagdaak bang niyo kasako pa ninyan pagsambayang kamo. Na inya to nahinang niya na suwi amot may maurol na imbe sing kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pia tampal niya sa muna na ingkap tangan sin Rasul sara. Pagka siya nagdaak pagsambahayang sara yad to. Misan niya wala na hinang suwi ra kita himinang paggain yad to katanpiang daakan niya. Bihad to sad to. Amot to in subay bato konsing kitang kaning kamatauran ding mga ulama. At ini ang kakahinang siya namin pag-ianon laho bulan biya da sin paghinang sin laho suga. Biya to atin niya doang karakaat day sab. Naamad mga kataw-tay mga huranin namin biya mga ikapa sampay na mo hawak to ini amuin long taaturan sin pagsambayang paggay mga ini wala kami ni wala pa ako nakasambahayan. Lamig ka na nakatuan? Mayroon pa ako. Oh, ayaw di hawla dito hawla ula Arab sin dito pa kami way kami nakasambayang sinway kami nakahinang na to sa sumakawa yari isabin amuin ini panghindo ka to kung biadin ka agi himinang kaniya nakugdangan tayo sa pinangon inshallah subhanahu wa ta'ala na sa wabit to in waktu tawi mga limiw kita rin ang kajam ninyad to sa nakakunahan tayo inshallah subhanahu wa ta'ala kalo ini kwenta na mapatarang ta na bukang-buk isang kabalikan tayo namin maudo ta sambahayang kaunahan tayo ni subay ini bisarahon gintungod paparkala pag sambahayang sabab na mataod-tuod biya mga kakahinang wala ta nagkahinang labi mahal ka mapatut ta ini batukon bihan mapatut ta hinangon bihan misan sadya namin pagsambag bangyaon malago na parkala mataod makawa mo rin mahasil mo ron pagkabos biya amin wayron na halkaed to aon katuan pa rin hamang along ta katutay manghuran na misan na ingat muli hinangon pabila makarong gisimba mismo hinangon magbabang na mikyan hindi pagkaingatan yung mga aturan kayo na sing kayo nang sulat kanya ang na suway tarabalik inshallah tara katuan niyang katuan marami rin katuan inshallah atin niya takidiron ta rin na panagnaan ito inshallah mga parkala pangatod tabi mga kabyaksahan sa wala to na ukay kay marayaw inamon pag hindi tunay kay bang yan to hindi na kaingatan biya gumaan ka niya at iniway bugat niya ba at mo takita ngatan basic sa negatuan biya mga sambay ba mga pagkain to na sadya inshallah ta'ala na how we had to pagkabi mga limabi na siyang kadyami yun hawak turo ka inshallah ta'ala ha programa na mo da iban siya pindo ako ini isay kalim nading amuin paay na tadabon harap na to na pakain na sumay na kita magbing madto pa amin binin kato simpamota Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya magbatok kita ni iban siya dito ha adlaw kana insyaallah subhanahu wa ta'ala bihad to in kanya na ihiril ko na kanya kaloon pakabayan niya bisara so alhamdulillah mga palawan ha kami Islam na yadto na daw tayo waktu na po mga nakaliw-liw kami nasa maniyo nasari na ilang mo masaldan na daw kagunahan salta na biya mga kalukay-lukayan kami sa biyang pabiya mga lawta nakasib-sib marikatuan ha inshallah subhanahu wa ta'ala kalau pagbalikan doon na ma-arrange sa muna marayaw masiguro kalasahan na muna ta mga maudo inshallah amuin lang ta hibis sa mo diha amuin tempat mulya ini jadi niya na yadto na nausam mo na alhamdulillah lang ta na batbat in paliharan sin sambahayang lahu katuan na dungdungan na to edto mga pamilya Islam mangsupa majumato kuno waktu in long ta denghay takdir sin Allah subhanahu wa ta'ala nasadya kita sa iwan long ta na makahinang magtuyin arapong katon mga tapon na uy tanawas sa ito ti pakaingatan dumatuman na indo na yan pagka maglawag yan di may himalaghinan ka niya ini nasa pa malawa na dyan nagmamakahinan na amo yan to so inshallah subhanahu wa ta'ala mari khataman na mo na rin to in long ta kabtangan na mo mga pangaham Islam di na kami long ta magpahawa karena himawa na mamait kami hapal kasila sa wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam.